mu kimenyetso gisobanutse kurushaho cyerekana ko Tehran igamije gushyiraho amategeko yayo bwite mu muyoboro wa Hormuz hatitawe ku mubano wa politiki ifitanye n'ibindi bihugu. Iran yafashe ubwato bufasha ibikorwa byo mu nyanja bw'isosiyete y'umutekano wo mu nyanja y'Abashinwa nk'uko byatangajwe na Wall Street Journal. Ubu bwato bwitwa Huichuan bukorwa na sosiyete Senegal's Marine Security ikorera i Hong Kong mu Bushinwa, bwafashwe n'inzego za Iran hafi y'umuyoboro wa Hormuz. Nibyo tugiye kuganiraho. Kanda subscribe ukomeze ukurikira ibiganiro bitandukanye ubusesenguzi utakura ahandi nahanga kuri YouTube channel. Naho jye nitwa Emmanuel Iradukunda. Bahaye ikaze. Nyuma y'igenzura ryiswe iry'inyandiko n'iyubahirizwa ry'amategeko nk'uko sosiyete yabivuze, ubwato bwanditse ku ibendera rya Honduras bwaherekejwe bwinjizwa mu mazi ya Iran nk'uko raporo z'ubwikorezi bwo mu nyanja zibigaragaza. Nibwo bwa mbere hamenyekanye ifatwa ry'ubwato bw'umutekano wigenga kuva intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangira. Ariko icy'ingenzi kurushaho ni igihe byabereye. Iri fatwa ryabaye ku munsi umwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahuriragaho na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping i Beijing. Nyuma yaho Washington yatangaje ko abayobozi bombi bemeranyije ko umuyoboro wa Hormuz ugomba kuguma ufunguye, ariko mu mazi hafi y'inkombe za Iran, Tehran yasaga n'itanga igisubizo cyayo bwite, ndetse n'Ubushinwa bufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa Iran mu rwego rw'ubutwererane bwa strategy. Ntibwahawe ubudahangarwa n'ibikorwa bifitanye isano n'ubwato byafatwa nk'ibifasha ibikorwa by'intwaro zo mu mazi. Ubwato bwafashwe si tanka itwara peteroli cyangwa ubwato busanzwe bw'ubucuruzi. Mu by'ukuri bwari ububiko bw'intwaro bugenda mu mazi bugize igice cy'urusobe rw'ubwato bwa Senegal rutanga ibikoresho n'abarinzi bitwaje intwaro ku bwato bw'ubucuruzi bunyura mu duce twibasirwa n'abajura bwo mu nyanja cyangwa intambara. Iyi sosiyete yabaye igikoresho gikomeye mu kwagura ibikorwa by'umutekano by'Ubushinwa hanze y'igihugu. Ikora inshingano ingabo z'Ubushinwa zo mu mazi zidakunda kugaragaza ku mugaragaro. Icyitonderwa ni uko iminsi mike mbere y'iri fatwa Iran yari yemeye mu ibanga amwe mu mato y'ubucuruzi y'Ubushinwa kunyura muri Hormuz nyuma y'ibiganiro bya diplomasi hagati ya Tehran na Beijing. Ariko gufata ubwato bw'umutekano bw'Abashinwa byerekanye ko Iran iri gushyiraho umurongo utukura usobanutse. Ubucuruzi bushobora gukomeza, ariko ubwirinzi bwitwaje intwaro bwo ntibwemewe. Ubutumwa busa n'ubwohererezwa atari Beijing gusa, ahubwo no ku bihugu byose byo mu karere bitekerezaho kwegera gahunda z'umutekano wo mu nyanja ziyobowe na Washington. Mu makuru atangaje bivugwa ko Ubushinwa bwagiranye amasezerano na Iran ajyanye no kunyura muri Hormuz mu gihe Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu ruzinduko i Beijing. Mu gihe abayobozi baganira diplomasi ku butaka, amato atwara peteroli ari kugerageza ayo masezerano ku nyanja. Raporo ziturutse muri Iran zivuga ko umuyoboro wa Hormuz wafunguriwe bamwe mu mato afitanye isano n'Ubushinwa, ariko si bose, mu gihe izindi mbogamizi zigikomeje ku bandi. Ibiro ntaramakuru Fairs bya Iran bivuga ko Iran yatangiye kwemerera amwe mu mato y'Abashinwa kuhanyura nyuma y'ubwumvikane ku buryo Iran icunga uwo muyoboro. Iyi soko y'amakuru yavuze ko icyemezo cyatewe n'ibisabwa byatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa ndetse na Ambasaderi w'Ubushinwa muri Iran, bigaragaza ko hari ubufatanye bwimbitse hagati y'ibihugu byombi. Ibi byagaragaye mu gihe Perezida Donald Trump yari mu ruzinduko mu Bushinwa, aho we na Xi bashimangiye ko hari akamaro gakomeye ko gukomeza umuyoboro Hormuz ufunguye ku isoko ry'ingufu ku isi. Ku nyanja, amakuru y'ikoranabuhanga rikurikirana amato yerekanye amato afitanye isano n'Ubushinwa yongeye kugenda. Muri yo harimo taka nini cyane izwi nka Yuan Huahu, ikoreshwa n'ishami rishinzwe ubwikorezi bw'ingufu rya COSCO kandi idakoreshwa na Unipec. Yagaragaye igenda mu ruhande rw'iburasirazuba bwa Hormuz, itangaza ku mugaragaro ko ari y'Ubushinwa kandi ifite n'abakozi b'Abashinwa. Abasesenguzi bavuga ko ibyo bishobora kuba byarorohereje imikoranire n'inzego za Iran. Ubu koroherezwa kugaragaza nko guhitamo bamwe aho guhitamo gahunda rusange. Abakurikirana iby'ubwikorezi bwo mu nyanja bagaragaje ko amato arenga 10 y'Ubushinwa yasohotse muri Hormuz mu minsi ishize, mu gihe andi akomeje gutinda. Mbere mu kwezi kwa Mata
andi mato manini y'Abashinwa atwara peteroli Caspian Lake na Horongay nayo yagaragaye asohoka muri Hormuz mu buryo busa. Abasesenguzi bavuga ko ibi byerekana umuhate w'Ubushinwa wo kugarura imigendekere isanzwe y'ingufu zituruka ku kigobe cy'Abarabu mu gihe bukomeje gukoresha ububiko bwa peteroli bwari bwarakusanyijwe mu gihe cy'ibibazo. Iran yari yatangaje mbere ko amato atabogamye ashobora kuhanyura niba ahuza ibikorwa byayo n'ingabo za Iran, nubwo yakomeje gukaza igenzura nyuma y'izamuka ry'umwuka mubi wabaye muri Gashyantare ndetse no mu gihe Amerika yashyiragaho blockade ku byambu bya Iran nyuma y'agahenge k'intambara ko mu ntangiriro z'Amata. Nubwo bitaramenyekana neza ingaruka ibi bizagira ku rugendo rwa buri munsi rw'amato, ubutumwa burasobanutse. Mu gihe diplomasi ikomeje mu byumba by'inama, inzira z'ubucuruzi zo mu nyanja zo zirimo kuganirwaho mu bikorwa nyabyo ubwato ku bundi. Umuyoboro w'ingenzi kurusha iyindi yose ku isi mu gutwara peteroli wahindutse ikibuga cya politike mpuzamahanga, kandi Irani isa n'ikora igikorwa gikomeye kurusha ibindi byose mu gihe Trump yiteguraga kugirana ibiganiro na Xi Jinping i Beijing. Mu gikorwa cyateje impaka mu murwa mukuru w'ibihugu byinshi, Irani yemereye mu ibanga rikomeye amato menshi afitanye isano n'Ubushinwa kunyura muri Hormuz, mu gihe amenshi mu mato y'ubucuruzi ku isi agikomeje gufatirwa hanze y'ikigobe kubera amabwiriza akakaye yashyizweho na Iran. Amakuru yo gukurikirana amato yavuzwe na Bloomberg yerekanye tanka nini cyane Yuan Huahu igenda mu ruhande rw'iburasirazuba bw'umuyoboro mu bwato bufite ishami rya COSCO rishinzwe ubwikorezi bw'ingufu kandi bukodeshwa na Unipec, buri gutangaza inkomoko yabwo y'Ubushinwa ndetse n'abakozi babwo. Uburyo bivugwa ko bwafashije amwe mu mato kubona uburenganzira bwa Iran. Mu masaha 48 ashize, amato arenga 10 y'Abashinwa yasohotse muri Hormuz. Ibi bigaragaza koroshya kwihariye k'Ubushinwa mu gihe izindi mbogamizi zigikomeje ku bandi. Andi mato abiri manini atwara peteroli Caspian Lake na Horongay nayo yagaragaye asohoka muri Mata muri ubwo buryo. Abasesenguzi bavuga ko ibi bigaragaza ko Ubushinwa bwihutira kugarura imigendekere isanzwe y'ingufu zituruka mu kigobe, nubwo bukomeje kwishingikiriza ku bubiko bwabwo bw'ingufu mu gihe cy'iki kibazo. Mu gihe Trump yari ategereje guhura na Xi ngo bakoreshe ubushobozi bw'Ubushinwa mu kuganira na Iran mu biganiro bikomeye, Trump yatangaje ko ku mugaragaro ko adakeneye Ubushinwa kugira ngo akemure amakimbirane na Iran. Hagati aho, diplomasi y'Ubushinwa irimo gukora cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi aherutse guhura na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi baganira kongera gufungura inzira z'ubwikorezi bwo mu nyanja. Umwuka mubi uracyari mwinshi. Mbere yaho, tanka y'Abashinwa bivuga ko yagabweho igitero hafi ya Hormuz muri iki cyumweru. Bikaba aribwo bwa mbere ubwato bw'Ubushinwa bwari bugabweho igitero muri aka karere, nk'uko Caixin yabitangaje. Iminsi mike mbere, sosiyete y'Abafaransa y'ubwikorezi bwo mu nyanja CMA-CGM yatangaje ko ubwato bwayo bwitwa San Antonio bwagabweho igitero mu gihe bwanyuraga muri Hormuz, hakomereka bamwe mu bakozi. Mu gihe ibiganiro byo mu ibanga bikomeje buhoro buhoro kandi agahenge k'intambara kakomeje kuva tariki ya 8 Mata, ukwemererwa kwihariye Iran iri guha amato y'Ubushinwa bishobora kuba birenze ikibazo cy'ubwikorezi bwo mu nyanja gusa. Bishobora kuba ubutumwa bukomeye bwa politike imbere y'inama iyo ari yo yose ya Donald Trump na Xi Jinping. Iran yo iracyafite igenzura ku mukino. Nahansoreje nanjye. Kana subscribe ukomeze ukurikira ibiganiro bitandukanye, ibyegeranyo bisesenguye neza, amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Naho jye nitwa Emmanuel. Iradukunda. Ndabashimiye.